ibarirwa nko mu nyama cyangwa se mu by'amazi sinzi niba twayibarira mu by'inyama ariko mumbwira ubundi ifi ibarirwa mu nyama, ibarirwa mu bijyanye n'iki, ariko ifi byanze bikunze ibarirwa mu nyama kuko ifi iva amaraso. Rero aha ngaha murabona neza ko twazinduwe no kugira ngo tubabwire neza ko mu by'ukuri ngaho nihagira umuntu umbwira ambwire iyi fi bayita iyihe, yitegereze umbwire iyi fi uyitegereje yitwa iyihe. Reka rero mbasuhuze bakunzi bagubwa neza TV. Ngira ngo iki kiganiro gishobora kuba kigiye kubatungura ariko nanone ntikibatungure kubera neza kuko murabona neza ko background yanjye irabigaragaza, umurobyi mwiza. Uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro giteye amatsiko. Iyo mbabwira ngo gubwa neza mugomba kugira n'ibimenyetso byo kubaho neza. Murabibona rero, eh, iyi fi ndagira ngo hagire utombora ambwire uko bayita. Iyi fi bayita iyihe? Ngaho mbwira wa murobyi we, iyi fi imeze gutya bayita iyihe? Rero mbazana ikiganiro gisa nkaho kibateye amatsiko ariko nyine nibyo nkunda kubabwira ati aho kugira ngo umuntu azakugaburire ifi ahubwo azakwigishe kuyiroba. Iyi fi yacu rero ndayibazaniye kugira ngo mbabwire neza kuko buriya mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, kwiga kuroba ukirwanaho ukiga kubaho mu buzima bukwiriye. Iyi fi nshatse kuyibazanira nk'ikimenyetso kibereka buriya ifi ni nziza. Ifi ituma umuntu agira ubuzima buzira umuze. Ifi buriya ni imwe mu nyama ibarirwa nko mu nyama cyangwa se mu by'amazi sinzi niba twayibarira mu by'inyama ariko mumbwira ubundi ifi ibarirwa mu nyama, ibarirwa mu bijyanye n'iki, ariko ifi byanze bikunze ibarirwa mu nyama kuko ifi iva amaraso. Rero aha ngaha murabona neza ko twazinduwe no kugira ngo tubabwire neza ko mu by'ukuri ngaho nihagira umuntu umbwira ambwire iyi fi bayita iyihe, yitegereze umbwire iyi fi uyitegereje yitwa iyihe, umbwire izina ryayo, ahasigaye nanjye ndarikubwira. Ubanze ikiganiro nenda gukora ni icyo kubabaza ngo tombora umbwire iyi fi niba uyizi, niba warigeze kumenya ifi imeze gutya. Ifi imeze gutya bayita iyihe? Urayibona uko imeze? Reka nyibereke neza. Ese wayirobera hehe? Ni ibibazo mbabaza. Ifi mu kiganiro ndaza kubakorera kirambuye ariko iyi fi imeze gutya bayita iyihe? Wayirobera hehe? Ifi yanjye rero iraza kuba iri mu kiganiro kirambuye ngomba kubakorera. Murabona ko ari ifi nziza. Ese ubundi ifi nzima uyibwirwa n'iki? Ifi igifite ubuziranenge wayibwirwa n'iki? Ni bimwe rero mu bibazo turaganira. Akamaro k'ifi, ese twakorora amafi mu rwego rwo kwihaza mu biribwa iwacu? Ese birashoboka? Birashoboka ko twakorora ifi cyangwa tukorora amasamake mu buryo bwo kwihaza mu biribwa? Byakorwa bite? Kuri Gubwa Neza rero TV, kuko televiziyo izina ryayo ari Gubwa Neza, tugomba kugubwa neza tureba murabibona namwe, tugomba kugubwa neza twiga byose ibiduteza imbere. Ikiganiro rero kirambuye kiraza kuza mu kanya, ariko ibibazo nababajije mubanze mubisubize. Iyi fi izina ryayo ni irihe? Wayirobera hehe? Ifi wabwirwa n'iki ko igifite ubuziranenge bwo kuribwa? Cyangwa ifi wabwirwa n'iki ko yamaze guta gahunda ko itagishoboye kuribwa? Kuko buriya ifi igira amasaha ishobora kuribwaho n'amasaha ishobora kurangira, iyo fi ikaba imaze kurangiza urwayo. Ni ahanyu rero abakunzi ba Gubwa Neza TV kumbwira.
uko iyi fi yitwa, aho wayirobera, imara igihe kingana iki kugira ngo ifi ibe igifite ubuziranenge bwo kuribwa. Ndabakunda rero, reka mbarekere ahangaha, ikiganiro kiraza gushingira ku bitekerezo byanyu muri butange. Dore ni iyi ngiyi, muyitegereze neza, ntihagire uvuga ngo ntago yayibonye neza. Nshaka ko muri buyirebe neza rwose, mukayitegereza, mukaza kumbwira ngo ifi imeze gutya wayirobera hehe, wayisanga hehe. Ndabakunda rero, ni kuri Gubwa Neza TV, ibi byose mubisanga. Ese birashoboka ko twayorora? Umurobyi wa kare rero aroba neza. Ngaho nimugire ibihe byiza, ndabakunda.